Simba o bonda yude wiida attaqué ma do naaki yenni ko altum haade est ce que dandi Simba meden jogi vidéo ji makko ka woni e masturbade tay mo noddi debbo himo wadde appel vidéo ko masturbade Oh. bade tay ala Ça n'a rien à voir avec le débat. Agent secret, arrête. habbo attends Aljim. to wawde no si yennima watta mono yetto Allah c'est la problème e on ta jabu N'accepte pas qu'il avance là-bas parce qu'il y a un sujet. Si non wolude si anduɗo no wolde to jiɗi waɗe mectima o maɗon so watta mectima on jaɓon kañum tippo acca ono yewton quoi you know. C'est pas bon pour nous actuellement. Non, frère, abode ɓeɗo no andimo de hande fewdo yennayno lan kanko groupe makko gotaralino accu imo jooɗi to e toñu golla e yennu gollan c'est ça groupe gila Agent secret, c'est pas bon. non mamum hetto Wallahi je suis même que avec tout le monde. Arrête. habbo ande no ganda aljim aybe may on agent secret vas-y ande on mi fala ma explicante ilam partage do petit yoy ki berde ci beedi ci dona no compte ma warno ko compte jano ci laydi afi sa do hay bindu ma video ji di men jogi adibe billah wallahi yo be ar hakkunde Allah be ar Arrête, Aljim. Essaye de me comprendre, s'il vous plaît. Voilà. Non, elle a un problème. Parce que... Grand frère, Alvin. Mais tu dis que ma fille, elle a acheté maintenant. عندنا موي حاجة يتي تامور ندي جو أبل فيديو وادي masturbation هاو يعني أنشي يني ما يتو الله نو أفهمك Alvin. Voilà. Alvin mi wali ke ko vi ko do ko mi yida wadi do ko dum findini la tori ke mami jeje ma fi Allah de mari ko jukku den selen fi dum do fi Allah no mi acca fi dum do abone acca fi dum do hande o jodi ke do hekki do reso aduna fop ala ko yennala ala ko halalo kanko payl mabbe partager video fop ala ko biduma nak ay goto mo wada video halma hay goto duma nak maintenant ko ardo nyana hore nginna duma no Alvin min ko nane ni ko mi iwinafe mi konetti minni Alvin mi torike ma wadu sabu nene ma jara e bora ma baba e bandirabe ma ben tippana ko wonen jokkuden ko fi Allah wadu sabu lewru suma e fi Allah Alvin fi Allah he Allah taala no dali hay kolli juude din fotali fi Allah Alvin fi Allah mi dani ke ko joni langoni ya karam niuri Madina fi Allah mena meden andi ko ni fejude ko fi Allah Alvin ittu dum non jokke goddum go fi Allah wadu sabu minani joni dum do onon do foko leader d'opinion ko yinde heditabe ido mari dum mouvement molnado d'accord odo yaltido o inni wo min e Mamadi Doumbouya amen gollitudo ko men esprit de famille dalengon pour expliquer sur les réseaux sociaux ko to halali goddum pasara yimbe ben hulmo halande gonga ko ko bay ko explique ko mi wallahi mi ali live makko mi jaway Alvin mi fala yeta dema Alvin mi am besoin e yewtidugol e modon on fop kono ka public do ko wallahi débat mon den avance de do wondo duñu de on ko débat fala en kadi mi lang andi nafata en nini c'est juste ça ko fi do wadi ci en fait non mimi ino comme alanton ko on va tedu ndo ko communauté en fait ino programme no e ba ko de Palestine et Israël ni awara be nyande o nyande ben ko warete be oni ala gonga mara be jumano be chokina donc ma sata o e jodi ki ande bonni la ki jalla ko are ko ngam hori han retire sa photo angati do on non on li condamne pas c'est un individu potentiel qui nous soutient on a la tâche yonno Alvin min si tawi do andi o mo afi suda don watalla ko birangenene en jara Mariam Alvin langanduma depuis Dixon langanduma ko axe Alvin langanduma Mariam écoute bambetu Alvin kadita bonnange fi layde la do Alvin fi Alvin wanda wude wona e gondi wonde sa wulla won jippoda minen do ko doyme yewtirta s'il vous plaît oɗo no andi taw konto probléme woni oɗo no andi o defanime ñiiri o addi ñaari wadda men ñaami o addanime ñiiri ko suudu dixi noon ala kono men mi waɗal ɗo
Min ko ko yito dopo. Mimi hala na yo. Mimi hala na yo. J'ai pas découvert la politique. Ça n'a rien à voir avec Aljim. Écoute, Aljim. Mais bon, comme ko argol tumba yimbe no jodi do argol non mais c'est n'importe quoi. On anda ko on to moniko mais hara no ko men ko Aljim. Allah. Yo, na ta itu foto ne Aljim. no ko ta so mona do ne hore ma ake yo ten no no kadi ko jam. Aljim. O ya ne YouTube